Shalom bene data. Nongeye kandi kubasuhuza ubuntu bw'Imana Imana yacu bukomeze bubane namwe aho muherereye mwese. Twongeye gushimira Imana duhaye aka kanya keza ko kongera gusangira ijambo ry'Imana. Tugiye gusengeramo kuri uyu munsi, twongera tubwira Imana ngo wakoze kuturamutsa, wakoze kuturindira ijoro. Iyo umuntu asinziriye ntamenya ngo bimeze bite. Iyo umuntu asinziriye ameze nk'uwapfuye, ntumenya ngo hari inshisho guca mu gutwi, hari akantu gashobora kuza guca mu zuru iyo usinziriye utabizi. Ari ibintu byinshi Imana iturinda mu ijoro. Rero twongeye gushimira Imana iyo itureberera dusinziriye, ikaturebera dukanuye, ikaturebera mu makondisiyo yose tuba turimo, ikabana natwe, ikaturindira urubyaro, ikaturindira abavandimwe, ikaturindira imiryango iri ahatandukanye. Ibyo turabishimira Imana cyane. Dawidi niwe yavuze ngo umutima wanje himbaza Uwiteka, ngo ntiwibagirwe ibyiza byose yadukoreye. Rero umuntu wese akwiye guhora azirikana ineza y'Imana, imitima yacu igahora yibuka iby'Imana idukorera uko bukeye n'uko bwije, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo Uwiteka ngo yibera hagati y'amashimwe y'abana bayo. Iyo tubonye tugira ubuntu bw'icyo Imana ikoze, tugomba kuyishimira. Uje uzirikana gushimira Imana muri bike, naho no muri byinshi uzamenya kuyishimira. Rero reka twongere kandi dusenge isengesho ry'uyu munsi. Twongere tuvuge kuri uyu murongo wa 11, kuri isengesho Yabesi yisengera kugira ngo Imana imuhindurire amateka, imuhindurire n'izina. Ni mu ngoma ya mbere, Chronique, mu ngoma ya mbere guhera ku murongo w'10 kugeza ku wa 11. Reka rero dusengere muri iri jambo. Reka dusome igice cya 4, ingoma ya mbere igice cya 4 umurongo wa 11. Ejo twasomye ku murongo w'10, ariko hano no munsi turasengera, turakomerezaho dusengere kuri uyu murongo wa 11. Ho haravuga ngo Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli avuga, icampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanje. Kandi nahashaka ko tuvuga, haravuga ngo kandi ukuboko kwawe, ni ku murongo wa 10 nyene. Yego, nuvuye ku wa 10 nyene. Yego, niho hakomeje hakavuga ngo kandi ukuboko kwawe kukabana nanje, ukandinda ibyago ntibimbabaze, ngo nuko Imana imuha ibyo yasabye. Dusengere muri iri jambo. Ndashaka ko dusengera muri iri jambo. Hano hantu Yabesi dusenga, twarasenze Imana yemerera Yabesi kumuha umugisha. Yavuga kandi ngo imuhaye umugisha, imaze kumuha umugisha imwagurira imbago. Ariko Yabesi aravuga ngo ntabwo ngarukirizaho. Hari abantu bazi gusenga bene data, hari abantu bazi gusenga, bamenya gusenga muri detaye zose. Hari igihe dusenga usanga dusenze ikindi urakiretse ntubimenye. Rimwe n'abantu Imana gusanga nk'umugisha, ntumenya gusenga ngo umugisha Imana y'uburinde, ntumenya gusenga ngo Imana irinde uwo mugisha Imana yaguhaye, canke waguke mu buryo bw'umwuka, Imana iguhishurire uburyo ugomba gusenga. Rero hano Yabesi Imana yari yamugendereye mu buryo budasanzwe. Gusaba umugisha ni kimwe, no kunguka no kwaguka mu buryo bwo kwagurirwa imbago naco n'ikindi. Ariko maze ageze munsi naho aravuga ngo Mana, ego wampaye umugisha, ego wanyaguriye imbago, ariko ndashaka nanone hano hantu naho ngo wamaze kumpa umugisha ukanyagurira imbago, ariko ndashaka mu kunyagurira imbago, mu kumpa ibyo bintu byose wanyaguriyeho imbago, ariko ndashaka ngo ukuboko kwawe kuzabane nanje, ukuboko kwawe kuzabane nanje. Haleluya. Imana ishobora kukwagurira imbago, ikaguha ako kazi keza, ikaguha urwo rubyaro,
ikaguha ico kintu kurasaba nyene kwagurirwa imbago nyene, ariko ukuboko kw'Imana kutabanye nawe, ibyo wakora byose ntago byagenda neza. Ibyo wakora byose wabikora ego uyu munsi bikagenda gutya, ejo ugahora usanga birapfuye, ntibigeze ahandi hantu bigera, ntibyagutse mu buryo bucanke buriya, cyangwa ugasanga urabigezeho umushahara wawubonye ugahora kwa muganga, ugahora usanga uhura n'ibintu bitandukanye bitari byiza. Ariko hano hantu Yabesi yaravuze ngo urampaye uwo mugisha, uranyagura imbago, ariko ndakwinginga ukuboko kwawe kwiza kuze kubane nanje. Maze ageze munsi aravuga ngo undinde ibyago ntibimbabaze. Mana yavuga ngo ushobora kumpa kunyagurira imbago, ukuboko kwawe kwiza kukabana nanje, ariko ibyago nabyo bishobora kuza nabyo, ariko ndakwinginga Mana uzarinde umutima wanje kubabara nihagira ibyago biza, uzarinde umutima wanje kubabara, uzanabindinde ntibikegera ihema ryanje. Reka rero umuntu wese asenge, dusenge. Isi y'umwuka narababwiye ngo isi y'umwuka irumva, kandi iyo dutegetse, iyo dusenze hari ibintu bikoreka mu isi y'umwuka. Nimba Yabesi yaratakambye, gutakamba ntabwo ari ukuvuga ngo no munsi ngo urasenze ngo bihise bikunda, yego bishobora gukunda, ariko gutakamba ni uguhozaho, gusenga no guhozaho. Mureke dusengere muri kino gitondo, tubwire Imana ngo Mana twagurira imbago, Mana ukuboko kwawe kwiza ukomeze kubane natwe, uturinde ibyo byago ntibitubabaze. Reka umuntu wese ahari afata umwanya asenge, afata umwanya usenge, wisengere, usengere umuryango wawe, usengere abana bawe, usengere itorero. Nta kindi gishobora kutugeza ahandi hantu mu bundi bwiza no mu kindi cubahiro atari ugusenga. Reka rero duhamagara ubwiza bw'Imana n'icubahiro c'Imana ku buzima bwacu. Mana turagushimiye, Mana turaguhaye icubahiro, turavuze ngo reka izina ryawe ryubahwe, turavuze ngo reka ubwiza bwawe Mwami bukomeze buganze, bukomeze butegeke mu buzima bwacu. Turavuze ngo reka Mwami wanje icubahiro cawe gikomeze Mwami wanje gitegeke mu bwoko bwawe. Turagushimiye iki gitondo ciza uduhaye c'umugisha cyo kongera kuvuga icubahiro cawe n'ubwiza bwawe. Ndaciye bugufi Imana imbere yawe tukubwira ngo nushimwe, nushigwe hejuru. Wowe wemeye gutanga umwana wawe w'ikinege ukamutanga ku bwacu, kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ahubwo abone ubugingo budashira. Turashima iyo neza yawe, turashima urwo rukundo rwawe, turashima imbabazi zawe zidashiraho, turashima kugira neza kwawe udahengeshanya kutugaragariza uko bukeye n'uko bwije. Wowe uturinda, ukaturinda uko bukeye n'uko bwije, ukatubera amaso, ukaturinda dusinziriye, ukaturinda tutareba, ukaturindira imiryango yacu iri hirya no hino. Uko kwawe kwiza ukagendana natwe aho tugenda hose. Reka rero Mwami wanje muri kino gitondo wongere wakira amashimwe yacu, twifatikanye n'abamarayika n'ibinyabugingo kuvuga kwera kwawe no gukomera kwawe. Erega nta yindi Mana ihwanye nawe, erega nta yindi Mana iriho isa nawe, mu biriho no mu bihumeka byose uri Imana ishobora byose, uri Imana ikora ibirenze iyo tuwe twibwira, uri Imana ibana natwe mu buryo bwose, uri Imana yo kwizegwa, uri Imana y'amasezerano, uri Imana isezeranye igasohoza, uri Imana ihagarara ku itangiriro ukamenya iby'imperuka, uri Imana ireba mu gina y'imitima yacu ukamenya ikidukwiriye ukakiduha, uri Imana, uri umubyeyi mwiza, uri data wa twese nawe tukaba abana. Reka rero ubwami bwawe butegeke, reka ubwami bwawe buganze, reka Mwami ibyo ushaka aba ari byo biba mu miryango y'abana bawe, reka ibyo ushaka uko biba mu ijuru aba ariko biba ku bwoko bwa no mu miryango yacu. Reka tukubone Mwami, reka tukubone gitare c'amahanga, reka utwigaragarize, reka utwiyereke. Reka Mwami wadusengera isengesho wahaye Yabesi, yaravuze ngo ukuboko kwawe kwiza Mwami nikukamveho kubane nanje. Mana turinginga data gitare c'amahanga, erega ni wowe gitare cacu, erega ni wowe buhungiro bwacu, erega ni wowe mufasha utabura guseruka
bishoboka. Erega ni wowe utubereye maso, turakwinginga ngo ukuboko kwawe kwiza kuje guhora kugendana n'ubwoko bwawe, ukuboko kwawe kwiza. Ego waduhaye uwo mugisha, ego waratwaguriye imbago, ariko tutabonye ukuboko kwawe kugendana natwe ntaho twagera. Ukuboko kwawe niko kudufata kukadukomeza iyo twatendebukiwe. Ukuboko kwawe kwiza iyo kudufashe ntabwo dukorwa n'isoni. Ukuboko kwawe kwiza iyo kwadufashe turakomera tukarema. Reka ukuboko kwawe kwiza kugendana n'urubyaro rwacu, aho rugenda ku mashure, aho bagenda hose bagendane favore yawe. Iyo umuntu yagendanye n'ukuboko kwawe ahageze hose bigenda neza, ibyo akora byose bigenda neza. Niyo mpamvu ya Besi yavuze ngo ego wanyagurira imbago, ego wampa umugisha, ariko ntari kumwe n'ukuboko kwawe, ariko ntafite favore yawe, ariko favore yawe utari kumwe nanje ntaco byageraho, ntaho nagera, nta byagenda bipfa buri munsi. Amazi arava mu kuboko kwawe kwiza, reka kugendane nanje, reka mana ukuboko kwawe kwiza kugendane n'ubwoko bwawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka favore yawe igendane n'ubwoko bwawe, reka mwamure kure favore yawe igendane n'ubwoko bwawe, reka favore yawe igendane natwe, reka favore yawe igendane mwami waje n'imiryango yacu. Ibyo bantu bakora, ibyo berekezaho amaboko yabo mwami, favore yawe igendane nabo, igendane natwe. Ukuboko kwawe kwiza nikuturekure, ukomeze dufata amaboko yacu ntatentebuke. Umaze kudufata ukuboko naho mwami uturinde ibyago. Muri kino gitondo turaguhamagaye ngo uturinde ibyago, uturinde ibyago, urinde ibyago ingo zacu, uturinde amakuru mabi. Niwe Dawidi maze niwe yavuze ngo niwe mufasha utabura guseruka, haba mu byago cyangwa mu makuba. Turagushimiye yuko wewe uturinde ibyago, niyo byahagera mwamurinde imitima yacu ntibabare, urinde imitima yacu ntibabare. Gitare we, turakwinginga muri kino gicuku cya mu gitondo ukumira ibyago ku miryango yacu, turakumira ibyago ku ngo zacu, turakumira ibyago ku mahema yacu, turakumira ibyago mu izina rya Yesu Kristo. Turamagana gukora kose ku mwijima, turarandura imbuto yose itatewe nawe yatuma ibyago byegera amahema yacu, yatuma ibyago byegera amahema y'abana bawe. Ndategetse mu izina rya Yesu Kristo, twanze ibyago, twanze amakuru mabi, twanze amakuru mabi yaza akababaza imitima yacu. Urinde ibyago imiryango yacu, urinde ibyago abavandimwe bacu, urinde ibyago igihugu, urinde ibyago itorero. Turategetse mu izina rya Yesu Kristo, reka icubahiro cawe mwami aba aritwe tuzabona mu mwanya wo kubona ibyago. Uturemera amashimwe mu mwanya wo kubona ibyago, uturemera impundu mu mwanya wo kubona ibyago, uturemera ubwiza n'icubahiro cawe. Reka mwami waje, reka bwirukiro bwacu, data wa twese, umubyeyi wawe utureberera hose, uze utegeke, urandura umuzi wose, urandura ikintu cyose kitatewe nawe cyatuma haza ibyago ku bwoko bwawe. Reka abantu babagendane n'ukuboko kwawe kwiza, reka ukuboko kwawe kwiza kugendane natwe, reka ukuboko kwawe kwiza kugendane n'ubwoko bwawe. Uturinde ibyago muri kino gitondo. Turagushimiye, turaguhaye icubahiro kubw'uyu munsi mwiza. Ukumiriye ibyago, ukumiriye ibyago ku marembo yacu, ukumiriye ibyago ku miryango yacu. Ukuboko kwawe kwiza, favore yawe ihora igendana natwe, ihora igendana n'abana bacu, ihora igendana ku itorero, ihora igendana ku gihugu. Iyo tugenda dukomanga tuze tugendana ukuboko kwawe kwiza mwami. Ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro. Ndasenya imbaraga yose ibuza abantu kugendana nawe, ndasenya imbaraga yose ibuza abantu kugendana favore yawe. Ndasenya ijambo ryose, ijambo ryawe rirambwira neza ngo rega nta cumu na rimwe bacuriye kubagwanya rizagira ikintu na kimwe ribatwara, kuko ari wowe uri mu ruhande rwacu, kuko ukuboko kwawe kwiza kudufashe kandi kudukomeje. Ndagushimiye kuduhaye umunsi mwiza.
mwiza, umunsi w'umugisha, umunsi waturemeye ngo tuwishimiremwo. Umwuka wose watuma abantu batanezerwa uwo ndawufashe mpiri mu izina rya Yesu Kristo. Uwo ndawunanije umwuka utuma abantu batagubwa neza, batishima, reka ufatwe mpiri mu izina rya Yesu Kristo. Reka umuntu wese ahari abyuka atekereza kugira icyo akora kubw'inyungu z'ubwami bwawe, abyuka atekereza ku kintu yakora kugira ngo icubahiro cawe gikomeze giganze. Umuntu wese muno munsi mwami wanje no munsi muri kino gitondo abyuka atekereza kugira neza kwawe, kandi yishimire impano y'ubuzima, impano y'agakiza. Muri wese abyuka yishimira impano y'agakiza wamuhaye. Turagushimira Mana yacu, tuguhaye icubahiro kubwoko bwawe, abo wahaye akazi, ibyo bakora byose ukuboko kwawe kwiza kukozakomeza kugendana nabo, kandi ubarinde ibyago, kandi uturinde ibyago, kandi ubarinde ibyago. Ahasigaye icubahiro cawe gikomeze gitegeke. Tubisenze mu izina ryawe Yesu Kristo wapfuye kandi akazuka. Amen.